Kakasi Jantia Deficit School Teachers Association mentakasngi kalau ud halor ke jing slam yo tulop jong kinong hikai jong kanika seng na kebenta unai lar arajar arpwe. Habakran hekinong thokot khubor uwe ni kinong yalam jong kanika seng kinong hikai ubabu kular kong jiram uloong ba kinong hikai kila sedang ban yo tiknai ki tulop jong ki henrei kani kala sedang ban thot na kadaw baka sorkar menta kala sedang ban pendon kam ya ka budget allocation evaluation monitoring system namar ba don katu kani ki district school education and literacy ki ba shem lala ban pentre kam da kanika system thamai. Ubabu Kong Jiram ulaong ba u principal secretary katanat pule puthi uba DP walang unsa khot ya ka jingya lang jong ki district school education and literacy ban penbet ya kani ka jing e government teacher baro na do deficit ti ad hoc ti SSA filai ti barwar nging yo assistant nai banai nilai kren ya kasokan education minister hikini kisnem ula ayungi ka assurance ba yes mentagi deficit kamdon ni bengin yo no regular and monthly fee nrei ngila ud ya i ba da kijing pentrai kam ya kani ka beam system beams b kemud budget i kemud estimate kemudian kemud allocation m kemud monitoring s kemud system dak ba pendon kam ya kani monitoring system ha kani kekuatan mata jong septemban kaslem ga tulop Kidan du impat yo hubnai cost tingi ong ye i va in tuklalem intalbin lem ya ni mo knang ba ngin yo no manu benai mar higine gi benai lai sau benai kumo ong minister kumo ong isar di walang ngiyo sisa tinrei menta bada ngin yo bigi alai benai nakaliang yung i ila ong yang i ba nakaliang sukan ila adep sanction manau benai tinrei kasyong pada hagi DSU don gi district school education gi ba ai manu benai don bada katu ni gi ba timla ban ai ngan benai idang bud da katu system gi barim life health support tingila or si i ngila api re i ngila ong ye i ngila request ye i ba sumba ban intervene kan ni ba la ong ba in cut gi meeting jong baro ki DSU jong khatway tli district ni kaya khatway tli gi DSU bin lum gi meeting knang ba kanu bala kanlong uniform, not only one or two district, but all the 11 district of Meghalaya should be uniform, should be fair and square. Ndai kanlong hari boy dukumbai, hais dukumbai, hakaru dukumbai kamlong. Ikaru gila yo angin pat yo kamlong. It should be uniform in the state. Barikat taru la pulan ba in pasyang man khot no IGDSU nang ba guideline ke criteria jongga sokar kanlong one for all in the state of Meghalaya manyai nang ba in subhaban intalbin lem bahkan yaj no kan ni nang beginong hika deficit kin yo no mdai tang ita ya mau ni bing yo khasan kan di snem swa lailak steng mengin yo lem ya ka maximum amount 12 lakh as recommended by the 50 commission and also as enjoyed by the government employees ti ngi sintenat in hab ai dai start di walang bat education department yung i kasokaru ban ni ot ya ka ba sumba expedite na ni pentrai kam no ya kinong ka deficit ya kan ni ka amau na lord ni yo pension di kamat ke baar ni kren galong the remaining pending areas of the revised pay scale nilai kren yo ki verbon va ni yo ar 100% di menasnem ni yo ar 100% Mensem ru niyo arusan persen. So far, we have received 50% of the revised pay scale of the areas. Ti keberangsa kalau sa 50% semashten. Ti ya kan ru nila ong isa di piwalang ikut par yi ba nama la ajan ke Christmas festival. Ni ikut par yi ba insubha ban pelai no lakum nu swa ke Christmas. Kenang beginong hikai kin yo aban enjoy kin yo aban na Christmas lem dak bayo ini di pending areas of the revised pay ibadang sa di nakaliang yung i ila yang i kijing kermen ila asyar yung impersangkan bala kumju yarap yang i bala kumnumnu before the Christmas festival 2021 impersang man pelai
Lada long kepala or the 50%. If not, then only 25% subject to the availability of fund from the government. Dia kata angin namanya ini untuk financial crunch, financial problems yang government dari iru in persang. If not on, then at least 25% before the Christmas festival and ila asyur ini bang in persang kepala. Nama bidai officer bolong dynamic, belong hoi la ong yes nunu community wa dagi nyarap ngi kesokan MDI kan nyarap lem ini menginyo no ini irian bahasa within the Christmas festival. Cek kebalai pada la kalong atau lai pu hajan menginyo ijing mentoy hadin mengila asyong thai ti nakaleng yung iru iong in persangat bala ban nyarap lem yang i binbu proposal và năm ta kini kinong hika ki belak hamrim ki bumyo ya ka new pension scheme lani NPS in persang ban consider lani under consideration nang bangi rung in yo lem ban thet no yi sinkom mi kwai jingbam yi ki khon ki sil ni dang rit jingi sun penat ya ta ban ni community và mari day officer ba bek dynamic officer kumbi ong ni community và kanong ka kam